Michaelson Lalab Migalab, shout out. Michaelson, good morning, Lalas. Michaelson Joseph aka Mike. 7. Oh, wow. Migalab, shout out, Michaelson. Beautiful, wow. Ayan. Thank you, my friend, Michaelson Joseph aka Mike. Lala, thank you so much. Michaelson, thank you, my friend. Because today I fixed my hair. That's why. Look, wow, like a barb. Wow, beautiful. Wow. Thank you so much, Lalab Michaelson. Because of my hair, I fix it. Thank you so much, my friend Michaelson. Thank you. Ayan, 2 million Migalab shout out. Madam Alma Migalab shout out. Alma nasa harang pa. Madam Alma Migalab shout out. And my friend Michaelson Joseph aka Mike, thank you so much, my friend. Alma Albiar, hello. Ayan, Migalab shout out, 2 million in the house. Thank you so much. Hello everyone that's coming in, not here yet, lul. Iyay Migalab shout out, Tamsak. Michaelson Joseph Migalab shout out. Padikit po please from Iyay. Ayan, Iyay Lalab Migalab shout out. Ayan, Migalab shout out, 4 million in the house. Thank you so much. Short video from Madam Alma to Philippines. Ayan, from Philippines. Good morning. Iyan Lalab Migalab shout out. Ayan, 3 million Migalab shout out, 3 million. Iyay, hi from Michael Mike. Ayan, Lalab Migalab shout out from Michaelson Joseph aka Mike. Thank you so much. Madam Alma Migalab shout out. Taran. Iyay Dan Connect from Alma Albiar. Ayan, Iyay Lalabs. Dan na po si Madam Alma, pasuklian na lang po. Musta host, kailan due date? Ano pa, February po, madam. Tagal pa. Next year. Next year pa, madam. Next year. Ayan. Mohamed Lalab Migalab, shout out. Assalamualaikum. Walaikum salam from Muhammad El Hindi. Lalab Migalab, shout out. Okay, okay, may time ka pa, opo. Madam Alma, opo. Ayan, 5 million, Migalab, shout out, 5 million. Lablabin natin, Madam Alma, may short video, mga lalags. Ayan, Michaelson, nakapin, lablabin natin, Michaelson.
Ayan, 5 million mega love shout out. Mohammed mega love shout out. Mohammed El Hindi. Thank you so much, lalabs. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Iyay padikit please from Iyay. Ayan, lablabin natin si Iyay mga lalabs. Nagbaba ng bahay si Iyay. Mega love shout out for million in the house. Ayan, 5 million mega love shout out. 6 million thumbs up. Thank you so much everyone. Lady Girl Channel, mega love shout out. Madam Lady, mega love shout out. Ayan, good morning, Lady Girl Channel. Ayan, 8 million mega love shout out. Ayan, makulimlim na umaga sa atin. Kasi sabi daw, parang daw may bagyo. Sana wag naman. Lady Girl palablab. Ayan si Lady Girl, nagbaba ng bahay mga lalabs. Lablabin po natin, lablabin. Ayan, 6 million mega love shout out. Lady Girl Channel, hello from Michaelson Joseph aka Mike. Alma Albiar, how are you? Pam. Ayan. From aka Mike. Palablab po ako nakapin mga lalabs. Ay lablabin natin si Madam Alma. Kagaga naman ang loading na to, oy. Ayan, 6 million mega love shout out. Palablab po nakapin mga lalabs, nakapin. Michaelson Joseph, we're good. We have hurricane yesterday here in North America. Ay, meron din pa pala dyan, madam. Sabi raw dito sa amin, meron din ngayon. Makulimlim na umaga. We love Islandski Vlog Channel so much and her laugh amazing. Thank you so much, Lalab Michaelson. Rodi Lalab Migalab, shout out. Rodi Rahita Didi Speed Shop. Ayan. Hello, Michaelson. Good morning from Lady Girl Channel. Bakit ang aga naman ang loading na to? Wait lang po mga lalabs ha. Radios Boy Lalab Migalab, shout out. Kunin ko lang to. Radios Boy, paayuda ako from Radios Boy. Radios Boy, mega love shout out. Sige lang lalabs. Kapon dito nabigyan kasi ayaw pa rin. Lady Girl Channel, hi Pam, good to see you always. From Michaelson Joseph. Ayan pala ako nakapin mga lalab. Dan na po ba kayo sa nakapin? Kay Michaelson Joseph aka Mike. Sunod natin si Madam Alma. Gab Kapilan, mega love shout out, Gab. Ayan, Gab Kapilan, mega love shout out. Likewise, Michaelson from Lady Girl Channel. Dan share sa community ko from Radius Boy. Salamat po Lalab Radius Boy, mega love shout out. Radius Boy, nagbaba ng bahay. Radius Boy. Gab Kapilan, hello family from Michaelson Joseph aka Mike. Ayan, Didi Dan Premier Maano, Mansion House from Alma Albiar. Galit yung kilay mo.
Hindi galit. Tumaas lang. Hindi galit. Sobrang mataas ba? Hayaan mo na, Radius Boy. Design yan. Latigar channel connected to you, CC, from Michaelson Joseph. Just back 30 minutes ago. From Alma Albiar. Di rin ako magtatagal kasi duty works na sa simbahan. Sa Kristan kasi. Sa Kristan ka pala, Radius Boy. Ano ka pala? Maka-Diyos. In fairness, bagay sa'yo. Ayan, thank you so much. Radius Boy. Kasi, inayos ko yung book ko. Ayan. Tamsak harang from Nelly Louie. Nelly Louie, mega love shout out, lalabs. Nelly. Thank you so much, lalab, Radius Boy. Michaelson, please drop your link, my dear. Late girl, si Michaelson po, nakapin, lalabs. Nakapin po, late girl, si Michaelson. Ayan, nakasabit. Ayan, 3 million. Mega love shout out, 3 million. Bagay din buhok mo from Radius Boy. Ayan. Sige, lalab, salamat, lalab, salamat. Trip ko lang magtali ngayon. Ayan, si Radius may nagbaba ng bahay. Mamaya lalabin kita, lalab, ha. Joy Heart pala to. Si Joy C. Heart. Wow, nakamula sa lipstick. Diyos ko. Nakapulang lipstick, matte lipstick. Ayan, 2 million mega love shout out, 8 million tamsak mega love shout out. Thank you so much, everyone. Ayan, nakulimlim na umaga dyan, mga lalabs. Parang uulan, lalabas na yung ulan, papatak na ang ulan. Ayan. 4 million mega love shout out. Ayan, 5 million mega love shout out. Mga lalabda na po ba kayo sa nakapin? Madam Alma, nandito pa ba si Madam Alma? 5 million shout out. Ayan. BM Pinoy TV, hello host. Here. New here. Mega love shout out sa lahat. BM Pinoy. BM Pinoy lalab, mega love shout out. Ayan, lalab, meron ka ng jacket. BM Pinoy TV, good morning. Lalab, BM Pinoy, mega love shout out. Meron ka na lalabs jacket. Thank you so much, lalabs. Ayan, palablab po ako, nakapin. May bagyo kasi. O, lalabs, dito rin makulim. Walang araw. Hello po from BM Pinoy TV. Ayan, BM Pinoy, mega love shout out. Papin din ako, sige, lalabs. Sunod kita, lalabs, ha. Radius Boy. Si Radius Boy, si ano to? 594. Then connected to your dear Michael's from Leyte Girl. Taga saan ka, ate? Taga Bicol ako, lalabs. Tamsak Dan, beautiful. Madam Mary Rose, mega love shout out. Good morning. Radius Boy OTW boss from BM Pinoy TV. Ayan, BM Pinoy, nagbaba ng bahay. BM Pinoy. Mary Rose na siya, nagbaba, lalabs. 3 million in the house, mega love shout out. Harang from Mary Rose Nation. Madam Mary Rose, salamat po sa paharang, madam. Ayan, palabalab ako nakapin, mga lalab. Patamsak nakapin. Diyos boy, lalad. Pasoklaan si Madam Alma, dan na sa'yo. Mary Rose Nation, high pump from Michaelson Joseph aka Mike. Salamat pasabit from Alma Albiar. Ayan, salamat din, madam.
pa dyan eh. Dan na po sa nakapin from Radius Boy. Ayan, Madam Alma. Still a strong wind after the hurricane. Hurricane Passage Sea. Ayan. Dan sa harang mo, host. From Radius Boy. Huwag ka mag-ingay dyan. Radius Boy Dan Paul Pak po from BM Pinoy. BM Pinoy nagbaba ng bahay. Ma! Naka-live ako pa eh. Papa naman eh. Huwag na ako mag-live. Pinoy Dan from Alma Albiar. Miss Minchin, ikaw ba yan from Radius Boy? Alma Albiar OTW po from BM Pinoy. We have the storm coming our direction to family hope to east. To it, Mrs. My area lul. Ayan, take care, Michaelson, Joseph Lalabs. Even here in Philippines. They have OTV, ayan, nagbaba ng bahay. Si Miss Minchin. O Lalabs, doon sa Sara. Si Miss Minchin, sa Princess Sara yon. Kagaga naman ang loading na tong lintian na to. Mary Rose Nation Dan Connect from Alma Albiar. Ayan, harang pa from Alma Albiar, harang. Madam, salamat po sa paharang. Miss Minchin, bakit, Miss Minchin, ba't nakataas ang kilay mo? Alma Alverdan, Boss Pulpak. Ayan, from BM Pinoy. Animo Lovers, Lalab Migalab, shout out. Host, 12 Tamsak from Animo Lovers. Lalab Migalab, shout out. Animo Lovers, kumusta ka na Lalab? Radius Boy, nagbaba ng bahay. Radius Boy. Islandsky Vlog OTW Boss. From BM Pinoy TV. Ayan, Madam Alma, thank you. BM Pinoy, nagbaba ng bahay. Host, napadaan lang host. Papunta kami ng chart. Sige Lalab, Animo Lovers, Lalab, mag-iingat ka. Support lang po host from Animo Lovers. Sige Lalab, salamat. Kay Charlie Lalab, Migalab, shout out. Kay Charlie Lalab, Migalab, shout out. Dan po ate ay. Good morning po from Kois Charlie TV. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. 5 million Migalab, shout out. Alma Alvier OTW from Animo Lovers. Ayan, Michaelson, binababay ni Ailinski mga lalabs. Ailinski Black Dan Full Pack Boss from BM Pinoy. Ayan Lalab, thank you. BM Pinoy nagbaba ng bahay. Albian Albiar Dan Tamsak, long time friend. From Animo Lovers. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Animo Lovers OTW from BM Pinoy TV.
Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Kois Charlie, nagbaba po ng kanyang bahay. Kois Charlie. Ayun, lablabin na. Love ko po, nagbaba po ng bahay. BM Pinoy TV OTW. Late girl, dan sa'yo, pasukli po from Radius Boy. Late girl, lala, pasuklaan na lang po si Radius. Dan na po sa'yo, Joanna's Vlog, Miguel Madam Host. Good morning, Joannas. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, Joanna's Vlog, Miguel Love, shout out. May jacket ka na, lalabs. Thank you so much. Good morning to you. Ate Jinx TV, Miguel, shout out po Ate Jinx. Morning, host, tamsak dan sa'yo from Ate Jinx. Ate Jinx, salamat po. Miguel, shout out. Ayan, makulimlim na umaga mga lalabs. BM Pinoy TV, nagbaba ng bahay. Animo Lovers Dan. Boss Pulpak from BM Pinoy TV. Thanks po, madam, from Joanna's Vlog. Ayan, palablab ako mga lalabs sa aking video. BM Pinoy, nagbaba ng bahay. Pinagalitan ang papa. Ano ba yan? Papa mo. Hindi kasi mag-ano siya. Binubuksan yung sinso, maingay yun eh. Nakalive ako eh. Sorry naman, oy. Ate Jinx TV, nagbaba ng bahay. Kois Charlie po, lablabin natin, nagbaba ng bahay mga lalab. Radios Boy, nagbaba ng bahay. Papin ako kahapon pa ako. Ayan, Ate Jinx TV, OTW boss. Sige, dadala na kayo sa nakapin mga lalabs. Dan na po ba nakapin mga lalabs? Dan na po ba sa nakapin? Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Radios Boy, lablabin natin mga lalabs. Lablabin. Radios Boy, nakapin mga lalabs. Lablabin natin. Ate Jinx TV, OTW boss from BM Pinoy. Ayan, BM Pinoy, nagbaba ng bahay. BM Pinoy TV, full pack from Animo Lovers. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Radios Boy, nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan, si Kois Charlie, lablabin natin. Kanina pa ako tapos nakapin from Radios Boy. Ate Jinx TV dan po from Almalbiar. 5 na lang, kulang 600 na po from Radios Boy. Tingnan natin mga lalabs. Ayan pala po ako nakapin mga lalab. Road to grade 6. Radios Boy. Brother Cave TV 10, 20, 30 palitan po from Brother Cave TV. Ayan mga sinong may available dyan? Meron pong available si Brother. Si Bro Cave TV 10, 20, 30 palitan po. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Madam Alma Radios Boy, dikitan kita, wait lang. Dan bagong dikit. Ayan, Radios Boy, sana dumikit ito kasi kahapon ayaw dumikit ng aking alagad. Napalo ata ito kahapon ni Lolo. Mainit. Mag-electric fan. Ayan. Kuya Charlie TW, Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Host, paalis na po from Animo Lovers. Animo Lovers, lalab, mag-ingat ka lalab. God bless you. Ayan, sama mo na lang ako sa pray mo. Laki kasi ng pit mo kaya napalo ni Lola. Ayan, Radios Boy. Inshallah, dumikit to ngayon lalabs, kahapon ayaw eh. 594. Anim na lang po sa nakapin mga lalabs. Ayan, Radios Boy, nasa bahay mo ako. Inshallah, dumikit to ngayon. Iligan City, D&D Festival ang pagkanaog og prosesyon ni Senyor. Ayan. Sana dumikit to sa ilalab. Muslim ka ate. Secret. Ayan. OFW ako dyan. Lifestyle pala. Love short video bago pa lang. Thanks. From OFW ako. Kois Charlie TV. Nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab. OFW ako lalab. Migalab. Shout out. Tamsak host.
Coach Charlie, lablabin natin mga lalab. 16 thumbs up. Thank you so much everyone. Ayan, 2 million na house. Assalamualaikum Rajus Boy. Walaikum salam. Ayan. Rajus Boy, thank you so much. Muslim ka ba, Rajus Boy? Hapon ayaw eh. Tingnan mo natin, patuorin natin siya ng 1 minute. Ayan, naglo-loading siya. Shukran host from Rajus Boy. Up 1 lalab, up 1. Ayan. Marunong naman tayo ng kunting Arabic. Catholic ako. Okay, lalab, no problem. BM Pinoy TV dan from Ate Jings TV. Ayan, si Coach Charlie po, nagbaba ng bahay mga lalab. Coach Charlie. 94. Ayan, Rajus Boy, umuhit ka na. Salamat, Madam Alma. Ayan, binigyan ka ni Madam Alma ng ayuda. Ito pangalawang dikit sa'yo, Rajus Boy. Asan ang habibi mo? Wala. BM Pinoy TV, nagbaba ng bahay. BM Pinoy. Mayri Dabibi, Adap, Muskila. Mayrid. Dan at bagong dikit sa nakapin, kapatid Rajos from Joanna's Vlog. Hi, Milambirang TV, lalab, Migalab, shout out. Good morning, host Eileen. Hi, Milalab, Sir Jaime, Migalab, shout out. OFW ako, OTW boss from BM Pinoy. Pwede ako na lang. Produce boy, idiwa. Hi, Milambirang TV, Tamsakdan. Hi, Milambirang, nagbaba ng bahay. Ayan, OTW Radius Boy. Late girl, nandito ka pa ba, lalab, late girl? Madam late girl ba? Boy, 602 ka na. Yan, Radius Boy, gumuhit ka na, lalab. Salamat, Madam Alma. God bless po. Radius Boy, gumuhit ka na. Biro lang po mukhang umi or mama na kita. Ilang taon ka na ba, Radius Boy? Tamsakdan, dato sa Pawas Vlog. Dato sa Pawas Vlog, Migalab, shout out, lalabs. Good morning. Makulimlim na umaga sa inyong lahat dyan. Tamsakdan from dato sa Pawas Vlog. Joanna's Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Premiere. Sige, madam, may premiere ka pala, madam. Dan na tayo kay Radius Boy. Radius Boy, dikit ko pa to sa'yo, lalabs, ha. Dumidikit na pala yung alagad ko. May premiere si Madam Alma. Ayaw pa rin. Palablab po nakapin mga lalab sa premiere, mga lalab premiere. Ayan, patamsa ko mga lalab sa premiere ni Madam Alma. Amir Salazar Vlog. From Datu sa Pawas Vlog. Mag-27 na ako sa October 26. Advance happy birthday, lalas. Mas matanda ako sa'yo. FW ako dan Pulpak from Pinoy. BM Pinoy TV. Kois Dan from Datu sa Pawas Vlog. Kois Charlie Datu po sa'yo. Pasuklaan na lang po sa Datu sa Pawas OTW boss from BM Pinoy. Ayan, 9 million Migalab shout out. 9 million in the house. Radius Boy nagbaba ng bahay. Alma Albert dan sukli sa'yo from Ate Jings. Ayan, tamsakan po natin nakapin mga lalabs. Premiere po ni Madam Alma, Air Show 2022, Debert Novas, Scotia, Canada. Patamsak pa ako mga lalab, nakapin po, nakapin. Tamsakan po natin yung premiere ng nakapin mga lalabs. Dan Pulpak. Jaime Lambirang TV, nagbaba ng bahay. Patamsak po, nakapin mga lalab, patamsak. Angel Benz, lalab, Migalab, shout out, Angel. Angel Benz, tamsak host.
Ayan, Angel, may jacket ka na lalab, Migalab, shout out. Almadan po, from Dato sa Pawas. OTW Alma Albiar sa nakapin, from Jaime Lambirang. Ayan. Jaime OTW, Coach Charlie TV, nagbaba ng bahay. L3, Migalab, shout out. Angel Benz TV Dan. Dato link, please. Dato, baba ka daw po ng bahay, lalab, Dato. Ayan, 8 million, Migalab, shout out. Hello everyone from L3. Dato link, please. Dato, baba ka ng bahay, Dato sa Pawas. Jaime Dan from Dato sa Pawas Vlog. Dato, baba ka daw ng bahay, lalabs. L3 host, Migalab, shout out L3. How are you, my friend, L3? Guys, Charlie TV, nagbaba ng bahay. New video, ayan, nagbaba ng bahay. Palabalab ako si L3, mga lalabs. Jaime Dan connect with comment from Alma Albiar. Mga lalab, palablab po ako nakapin. May premiere po ang nakapin. Alma Albiar, Madam Alma Dan po si Sir Jaime. Ayan, vlog, nagbaba ng bahay. Sir Amir, pasuklian si Dato sa Pawas. Ayan, nagbaba na po si Dato, mga lalab. Dan tamsak sa premiere mo, kapatid Alma from Joanna's Vlog. OTW Dato sa Pawas Vlog from Jaime Lambirang. Ayan. Dan pulpak sa nakapin host from Angel Benz TV. Ayan, 6 million Migalab shout out. OTW Dato from Coach Charlie. Ayan, Dato lalab, on the way na si Coach Charlie sa bahay mo, lalabs. Ayan, 21 million thumbs up. Thank you so much, everyone. Dan na po ba kayo, mga lalabs, sa nakapin, sa premiere ng nakapin? Dan na pong mag-thumbs up, mga lalabs. Sa nakapin po kay Madam Alma. Late girl, nandito ka pa ba, lalab? Late girl, wala na si Late girl, umalis na. Late girl, nandito ka pa ba, Late girl? Mga lalab, patamsak po, nakapin, mga lalabs, nakapin. Ayan, next in line from Alma Albiar, Dato sa Pawas Vlog, Dan Pulpak. Punta tayo kay Coach Charlie. Anong nangyari? Bismillah. Nakapin tayo, mga lalabs. Nakapin po, palablab po, Coach Charlie. Ayan. Sunod natin si ano. Saan na ba si BM Pinoy po yung sunod, BM Pinoy. Mga lalab, palablab po, nakapin, Coach Charlie. Ate Jing Dan po from Dato sa Pawas Vlog. Dato Dan Connect from Alma Albiar. Patamsak po. Sino may premier dyan? Dan Paul nakapinos from Angel Benz TV. Coach Charlie Lablabin OTW Dato. L3 Dan from Dato sa Pawas. Salamat sa pasabitos from Alma Albiar. Salamat din, madam. Next in line na daw. Dato sa Pawas Vlog, Dan Pulpak. Sir Jaime, nagbaba ng bahay. Sir Jaime. Dato Dan Connect from Alma Albiar. Ayan, si Madam Alma nagbaba ng bahay. Radios nagbaba ng bahay. Ang palatandaan, lalab, migalab, shout out, all right. Ayan. Bim Pinoy Dan from Dato sa Pawas. Dato sa Pawas Dan Vlog. Ayan. Sa'yo from Angel Benz. Dan Polpak Angel Benz, pasukli na lang si Sir Jaime Lalabs. Amir Balik Sukli na Lods from Coach Charlie. Joanna's Vlog Dan from Alma Albiar. Salamat po sa papin, ati, from Coach Charlie. Ayan. OTW sa nakapin, Coach Charlie TV from Sir Jaime. Radios Boy Dan from Dato sa Pawas. Ayan, 5 million Migalab shout out. 5 million. Ang palatandaan, nagbaba po ng bahay. Labin natin, mga lalat. Angel Benz TV, nagbaba ng bahay. Angel Benz Dan Connect from Madam Alma Albiar. Ayan, Dan sa nakapin, dating dikit sa'yo, kapatid, from Johanna's Vlog. Ano yan pa? Ha? Sino nagbahay pa? Sino?
Eden. Kulang pang 400. Dapat bisa ko, kumay taras, kulang. Bakit tayo naglo-loading? Malakas yung hangin. Mga lalas, malakas kasi yung hangin. Thank you so much, Sis Alma from Joanna. Joanna Dan from Dato sa Pawas Vlog. Ayan mga lalab, malakas kasi yung hangin mga lalabs. Kaya minsan naglo-loading tayo. Wag naman sana tayong malaglag. Dan panood tamsak at bakas dating dikit ko is Charlie TV from Jaime. Sa all my papa, haha. Yes po, Sir Jaime, thanks you so much. Yes. Maswerte yung may mga magulang pang buhay. Ayan. Kaya wag niyong kalimutang lablabin ang inyong mga magulang habang sila'y nabubuhay pa mga lalabs. Ayan. Lambirang TV nagbaba ng bahay. Ayan. Angel Dan from Dato sa Pawas Vlog. Ingatan mo si Papa. Yes, mga lalabs. Ingatan si Papa at Mama. Buhay pa po yung aking Mama at Papa. Ayan. Yes po, Sir Jaime. Amer daw, Dan from Dato sa Pawas Vlog. OTW ang palatandaan. From Sir Jaime Kois Charlie. Mga lalabda na po ba kayo sa nakapin kay Kois Charlie? Pasa na daw may papa. Kois Charlie TV, ayan. Lisong Son Lalab Migalab, shout out 20 thumbs up, thank you so much. Ate Jinx Dan from Dato sa Pawas Vlog. Lisong Son Migalab, shout out Lisong Son. Kois Charlie TV, mga lalab, na po ba kayo sa nakapin mga lalas? 8 million mega love, shout out 8 million in the house. Lisong Son from Dato sa Pawas Vlog. Lisong Son Lalab, kindly return to Dato sa Pawas Vlog. Already connected to your channel. Thank you so much. Ayan, Jaime Lamberang TV Dan Pulpak Sukli Idol from Angel Benz. Taytay Channel, mega love, shout out. Taytay Channel. Dan Sukli, bagong dikit sa'yo kapatid Dato. Thank you from Johanna's Vlog. Angel Benz TV, nagbaba ng bahay. Angel, ayan, 7 million mega love, shout out. Happy Halloween, ang palatandaan Dan. Malakas yan sa viewers si palatandaan. 2 days lang yan, inaabot ng 3K yung views niyan. Sana all. Ayan. Guys, Charlie TV nakapin mga lalabs. Jaime Lambirang TV nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, medyo malakas yung hangin sa labas. Wala pong araw ngayon kasi parang siyang uulan. Ayan. Lisong Son Dan from Alma Albiar. Taytay Channel Dan from Dato sa Pawas. Taytay Channel can return to Dato sa Pawas lalabs. Radius Boy nagbaba ng bahay. Radius Boy. BM Pinoy, nandito ka pa ba, BM Pinoy? 9 million, mega love, shout out. 9 million in the house. Ayan, thank you so much. Ate Jing, dan na po ako sa'yo from Radius Boy, Ate Jing. Ate Jing, pasuklaan si Radius Boy po. Kois Charlie, lablabin natin nakapin mga lalabs. Radius Dan from Dato sa Pawas. Ayan, 8 million, mega love, shout out. 8 million, thank you so much. Radios, dan na sa'yo si Dato sa Pawas, lalab, pasuklaan na lang lalabs. Salamat. Ayan, thank you so much everyone, thank you so much. OTW Ate Jings TV from Jaime Lamberang. Walang dumaan yung taho. 6 million mega love, shout out. Naemas Kabsat Joanna sa Alimasag, mukbang mo pasukli po. From Radius Boy. Ayan, 5 million mega love, shout out 5 million, thank you so much. Taytay Channel Dan from Alma Albiar. Ayan, Taytay Channel live, can you return to Madam Alma Albiar? Already connected to your channel. Dato Pawas, baba ka ng bahay po from Radius Boy. Ayan, Dato sa Pawas lalab, baba ka ng bahay mo.
Dan na sa'yo si Radius Boy, pasuklian lalabs. Shirley TV lalab, nakapin, lablabin natin, lablabin. Naka-live si Sir Bruchito. From Ate Jinx, Radius Boy nagbaba ng bahay. Sir Jaime nagbaba ng bahay. Agyamana Kinka Kabsat Radyo Sukli. Pukita from Joanna's Vlogs. Koy Charlie watch with bakas dating dikit from Alma Albiar. Angel Dan may bakas na from Dato sa Pawas. Koy Charlie TV. Ayan. Lisongson Mega Love shout out. Lisongson nagbaba ng bahay. OTW Ate Jing. Ayan, Lisongson Lalab, good morning, Mega Love. Shout out to you, my friend Lisongson. Thank you so much, Lalab Lisongson. Thank you, thank you, thank you. Jaime Dan may bakas na rabbit from Dato sa Pawas Vlog. Taytay Channel po sa Pawas Vlog. Taytay Channel po nagbaba ng bahay. Taytay Channel. Mr. Renz TV, Mega Love shout out, Mr. Renz. Mega Love shout out, Mr. Renz. Mr. Renz, Mega Love shout out. May jacket ka na po, Mr. Renz TV. Thank you so much. New workout from L3. Nandito pa ba si BM Pinoy? Wala na, BM Pinoy. Ate Jinx, baba ka ng bahay, Ate Jinx. Nandito pa ba si Ate Jinx? Ate Jinx. Lisongson Dan from Dato sa Pawas Vlog. Lisongson. Anong nangyari? Naglo-loading. L3 Dan may bakas na from Dato sa Pawas. Ayan, 4 million Mega Love shout out, 4 million. Dan Sukli sa'yo kapatid Radyos, salamat from Joanna's Vlog. Ate Jing balik Sukli na po from Coach Charlie TV. Ayan, Coach Charlie nagbaba po na from Coach Charlie TV. Ayan, Coach Charlie nagbaba po ng bahay, Coach Charlie. Sunod kita Joanna's Vlog, galab ikaw sunod ha, Joanna's Vlog. Joanna's Vlog, ikaw sunod lalab. And palablab pa ako nakapin Ate Jinx, mga lalab nakapin po Ate Jinx. Paano magtabas ng malaking blouse uniform Ate Jinx? Nasa bahay mo ako Ate Jinx. Ayan, 7 million, Mega Love siya. Salamat, host. Ligo muna ako. Finally, power stable na. Be safe, host. Madam Alma, mag-ingat ka palagi. God bless po, madam. Thank you so much. Bye-bye. Ayan, Brochito Dan from Dato sa Pawas. Salamat, lalabs. Dato sa Pawas. Thank you. Ayan. Thank you, Madam Eileen from Joanna's Vlog. Thank you rin sa'yo, lalabs. Jaime Lamberang TV Dan from Ate Jinx. Jaime Dan to your house, return Puba from Radius Boy. Dato sa Pawas nagbaba ng bahay. Salamat, host. Alam ko nagla-live ka dati, Ate Jinx, napuntahan na kita dati. Habang nagla-live ka Ayan, Radius Boy, nagbaba ng bahay. Radius Boy. 7 million Mega Love shout out. 7 million in the house. Thank you so much. Thank you, thank you. $7 million Mega Love shout out. Thank you so much.
Ayan, si Coach Charlie po nagbaba ng bahay. Payudan yung account ko, guys. Namonis kasi main ko. Thank you from Mr. Renz. Bakit kilalab na demonit ginawa mo? Hindi ka sumunod kay Lolo. Tingnan natin yung bahay mo. $637. Sayang naman yung account mo, Mr. Renz. Na-demonetize ka. Tingnan ko kung nakadikit ako sa'yo, ha. Tingnan ko kung nakadikit ako sa'yo, ha. Mr. Renz TV. Ayan, 5 million. Mega love shout out. 5 million. Thank you so much. Amir Salsal done to your house. Return some banana. Salsal. Radius Boy. Ayan. Sige lang, lalabs. 5 million. Mega love shout out. 5 million. Ganda mo talaga, Aileen. Thank you so much, Lala. May pabiro-biro pa. Radius Boy. Ay, Diyos ko. Radius Boy, Lalab, salamat. Share dan YT Community ko, LS mo, Ate Ay, salamat po. Sir Kois, Charlie TV, salamat po. Thank you so much, Lalab. Thank you. 5 million. Salamat po talaga sa support, Ate Ay, ha. Kois Charlie, salamat din po. Kois Charlie, mag-ingat ka. Alis ka na, Lalab. Ayan, God bless sa'yo, Lalab. God bless. I like your pretty pesos from Radius Boy. Kasi Lalab, maganda yung tour natin. Tingnan mo. Radius Boy, nagbaba ng bahay. Coach Charlie TV, nagbaba ng bahay. 5 million, Miguel Love, shout out. Alam mo bang sa YT Live recommendation nakita ko ang LS mo? Nire-recommend ba ni Lolo? Pero hindi mo ko pinapansin, Radius Boy. Shout out from Mike Kilson, Joseph aka Mike.
Pwede mag-pick line sa'yo. Sige lang, lalab. Mag-pick lines ka lang dyan. Nire-recommend pala ni Lolo pero hindi mo ko pinapansin. Koy Charlie Lalab, nagbaba ng bahay. Michaelson, Lapagan at Isdaan, Bartira. Michaelson Lalab, thank you so much. I thought you already left. Michaelson. Mali-mali na tuloy yung pagsalita ko. Ay, Diyos ko. Christina Vlog, Miguel Live, shout out. Christina Vlogs. Mga lalab, baka sa inyo mapikon, bakit tawa? Ganyan talaga ako mga lalabs, tumawa. Share dan sa YT Lalab, salamat. I love the color on your CC. It matches your complexion, CC. Wow, wow. Michaelson Lalab, my friend, thank you so much. Ay, Lalab, shout out Michaelson. Hindi pa ako mag-aalis, makikipagdikitan pa ako. Coach Charlie Lalab, salamat Lalab. Ayan. Michaelson Lalab, so much. Radios Boy, nagbaba ng bahay. Mga lalab, ganyan talaga si Os, panay tawa. Hello, CC from Christina Vlogs. Oh. Christina Vlog, Lalab, Migalab, shout out. Kailangan natin mga vlogging naka-smile. Paggising pa lang sa umaga, mag-smile na kahit ulang nakakatawa. Wag